Hello, so ule now loi le pai te ho. Welcome back to another video. Tune in Korea film num ta khat The Silent Sea giti hi ani se yohite. A film ki pat pat chun vanoi le se hi pollution an sabe ase yeng tan muntin chu anian gam tan le si chung se gam tai. Tuyong ha le yengin don di cha yong chu a ha samong tan a thingong ki mu zo ta poi. Don di chu thu chum he tan e thana jong tu ha mong tan mor kanga ki thi to te chu hung nai lam tai. Hiti chun miem thil bol mi him cha lo je hin vanoi le si asimong mong tai ti chu minin mu the hong hi chuin Dr. Kim kitipa hin Songjen kitinu hi ki mu pi Songjen hi astrobiologist scientist khat a hi Mr. Kim chun Songjen ko ma chun nang hi director join thasunga bele station kitimuna hi solding in hen de ne ti na sei alang khana Songjian yong chu anomin aunu yong chu hilai muna chu research ani bol hi kumnga ma sanga chu ahin la hi chi research station sunga chu boina khat om ta jina chu miu se hungjam da chu la thiyong tam ta ma hi hichinia ko na chu koima vela kumnga sunga ki tha mong lo hitai hichimuna chu radiation leak ji a chu miu se hin thina to a hita chu hungjam do man lo yong dim se la hi dahin la Dr. Jen aunu chun a thi masang chun message khat an thonin Fine Luna kitinahin siya. Azingin Dr. Jen Jong SSA kitinamuna sunaga chitay. Mr. Han kitipat sa hong kimutuin, Mr. Han hi ama hi team captain na hi. Hiti chun meeting ahin naibin nunga hi kim chun miyo si koma chun tuhen sa itay. Bele station kiti hasunga research station chu hading katiw hitay. Ija chu tuay na chidu kung somni li masanga hi sample nagalado hitin na sa itay. Chuin mi swai chun hi chu sample chu capsule sunga ki koi hi in hi chu capsule sunga chu ipi hum ham koi man ke he poi ya chu no na ga chi du na ga la do he tin thu lu nei tai hi ti chun khan ho jong aga na thei chanen hung ki gong win tha leng lu ding chun le se chunga konin hong leng do ta ve hi ti chun mo ho jong wang sit pi na len na wa chun hong siden tan a len na chu hong se in hoitan leng ding bol thei ta po ve gan thei tan ana na in amo jong thasunga chun metro bungin ga ki tol lu do ve Alian now set ji chun research station chwa lungzo ta pove ahin lawang phat pi chun accident ato wang chun koiman thina tu poi ala wa senior pa station jo se hepa chu ama chu hungdam motan a oxygen level yong chwa thoma ma tai oxygen ki chai ka chu mo jong hi research station chu lungdu hi chile helaya pana research station chu kilometer sagya kam tha hi azo zona na man jong amna chothu dal the engin oxygen level thom to ama jong aloi ho solin ho chi tawin ke hilai thiden tangi tin ama yong chu hilai mun chuna thiden pai tai chuin khan ho jong oxygen ki chai ka chun a station chu damna benin ka thung tawe phate cha ga hun bang chun koima station chung chang he om lo ri chun am ho jong alunga gim the avin chuin control room chu hin hol tawe chuin mi thi khata mu win hi chepa cha vet lew amel chu tuin a hlo a tuya thi to kilowin hi amho yung alunga dongin iti space nga chu tuin hicha chu ma mi thi dam tin ake ho mo jel jing ho chuin na lawa khat pa chun radiation cha check ta nei le radiation leak amu ma mong tapo chuin amho yung alunga dong tan hilai muna le radiation leak am pon government hin sel khat anei hitan te tin ake ho we chule a thiwa jong hi chi chu pon tin thil dang khana thi hin te tin asei we chuin captain pa chun EPP le leje langa lamkai hota ki homan theding chun control room hi hol ma sa peno hi te tivin a chewin amo jong control room chu a hol win hi chun control room chu an ki movin control room chun a lu ta ve chuin amo jong hilai mu na map cha veta ve nei le hilai mun chu sample ki koina chu storage thumi no mi nahi chule secret storage khado men hi chu Dr. Jen bo chun a head ki rehi aji chu Dr. Kim chun Dr. Jen chu ani sei pi hi chun captain Han ki tipa chun capsule holanding a chun a group gumin hin homin group thum cha hin sim du atai chule Dr. Jen chun yam ta capsule chun namu teng wai le status a update na hin bol chat jeng du hetin as avai la ve hidi chun hong kyau thata win akim timin hong khom win hong the khan ta ve team one hoyong chu captain pa jauna chun ka chewin kor kha cha hong ta ve nei la asunga chun mi thi dim set yenge Hichimithi ho chu Dr. Jen chuna ve nei la thi da no chu ke bangsu ke ye a thi da no chu radiation leak ja thi hilovin tuin an hlo a tuya thi bangin am su ke we chuin captain panjong Dr. Jen koma
forget about the past and focus only for the future te cho sei pin hi chun ahin pui do tai iti chun ban nei chan ahin hol pan kitaben hong kitabe nei le room khat cho hong kitabe ahin la chi room sunga chun ma cha ma pu ve alang khana team tu ho jong hiti chun capsule cha ga hall kitaben room ho chu ban nei chana ga lu ta ve nei le ma cha cha modi bovin ahin la mi thi khat cho hin mo ki do ve hi mi thi pa ko ma chun capsule khat ha mu ven hi chu tha set na la e khat pa chun hi chamu pha chun la da go nei le hi mi thi pa kon chun tui hli ho cho hong leng doin amit changa chun an lu ne mi thi pa kon chun anan na cho hin ke la sonin ama jong a pet nin anan na chu hong vei pe pa yenge chole hi chemi na tui hli lu chu adang hi pon lunar water kiti alawa gunsu kiti pa chu alung thim phapon ati ma za wang chu mi chum dinga na tongda na um hi Jane Dr. Jen da chun capsule hall dinga chun hong kyom fenunin capsule join hall panon tai Dr. Jen jong a thlai jalin hiti chun agin cha na don don jang hall ta nei le ma chamu di pui gunso kiti paung chu room khana chun ka chen torch light chun hall le na hall ta nei le zo zo dan capsule khat cho hin mui hi capsule sunga chu luna water kiti hi hicha pa chun gunsuga konin thu ki chata pon signal i macha ampon seta sa ke ta poi chun Dr. Jen jong hong le thai zelin hong ve nei le gunsu chun kot hi ahin honge ahin la hi chi pe ta chun alim amel ki mu man lo khanin gang chelin atega hin bolin gunsu chu ahin tho do e ahin tha zo zovin tola chun ahin le thain chizo zovin capsule jong chu ahin kila pai pai e Dr. Jen jong alunga dong the ajing alim amela ki mulo thila la hinga lo thi chun alung kim the yenge chuin tim dang dang hong chu hong win ahin la thisa chu hitai Dr. Jen chun athipa hi ta chamun sanga khi la mana thi hi pon agu chang lo se yong la thi khat cham ta poi a bol mong khat me tin sei chuin amhon jong athina video ki capture chu thabe ki win na hi le hi chi capsule hung ke la do chu hoita na mu ta alang khana khat pa chu luna water infected hi ta in amazon alel the yinge chuin loi pa chun na phat na mo pina tiam tinang ka tong kha nei le ama chu hung lo in akam be memin tuingen na hin lo do e hiti chun Dr. Hon jong jen the na chuti jen jing ta we nei le ata sa kun chun tuingen hong ki kap do in azo zo na amazon thita na hi chuin Dr. Jen in jong hita banga mi thi kam khonai poi chule aji jong ke he poi tin na se chuin aji he na dinga chun captain pa ko ma chun midang athi ho sample la ading bedding aji ma do de tin na sei tai am ho jonga sei ma bong chun mi thi ho sample chu ba ne chana gala ta ve hiti chun am ho jonga chi vinai le ba nga chun drawing ki bo khat amu ve chule chi drawing chu chapang ho bolding in naging cha ve hiti chun level 1 ki tilange chokalu ta win na hin la hichilai passport che lo phawin lu thei de po ve alang khana Dr. Jen in jong luna storage ki tipen choka mutai chun control room chun signal khan hongin amon jong ave ve nei le level 3 lang cho hi amo jong thai jalvin hiti chun aga check ta ve nei le gizu storage device one hi tai chun captain han chun hiti device amang cha in director mi choi cha ko li na kyau hone chun captain pa chun mi choi ko ma chun hilai muna theo hi radiation leak je hi poye thildang je hi no han thil sel khan nei ve aji se in tin dong tai ain la mi choi chun radiation leak ja mi thi hi kumnga lang ki khai tai chi a chu chule aga na thei pe na chunu za la hi mission na hin chai the tin na sai captain han hin chanu khat an nei jin a chanu chu a keng lang khan hi paralyze hi chule adam na dinga hi tui thing ngai hi alang khana Dr. Jen to loi ho chun blood sample la ho chu a ve ve nei le mio si chu normal hi ki ne ain la aloi paw thipa blood sample a kon chun tui hi atum be khani no mi nahi amhon jong hi chi tui cha la win a thisan chun aga a lew hi chi tui cha khang tul jengin a thi tu ka chun hi chi chun a khang yenge chun Dr. Jen chun captain pa ko ma hi chilai bele station a mi thiwa hi luna water je hi chule hi luna water hi a hing the hi ule mi sunga alu tenga hele hi tai khang ji a mi thi lo ji hi ya chu mi him dinga adena danger he tin a sei pe chule luna water hi acham chama khang hi je chun mi himin hoita control thaya hoita man cha thaya hi le se chunga hi tu yong ning ding chule mission success ding hi chi ko unu ni mu do he tin a sei chi luna water kiti hi main storage level 1 noi langa mi in hi chila ding chun hong ki um do ke ta ve
hiti chun level 1 lang chuan zone ta venai le basement khat omin hi cha chun aga ahong do venai le asung langa chun luna water ki koina tam ta ani mai nahi chule hilai mu na chun thingna lo na jong luna water ji chun aning set set yengin le se chunga bang yenge amon jong capsule chu pu dingin na hin la ta venai le chi pe ta chun mi kha chu attack ahong ki bol ki tai hi chi pa chu aban atan ha jenge hi chi attack hin bol chu koi madang yong hi pun nu mei chapang khat chu hong ki muwe chule hi chi chapang nu chu luna ki ti hi amon jong bon chawin luna cha kap ta venai le chi chapang nu jong za jamang pai pai hitia luna ka pe tau chun capsule kha kap ke evin tola chun atui chu ve yengin atui yong jo hong khang che che yenge chun captain pan jong hilai mu na hi jam do lo wai le thi gam do he tin jam do ning jan ngai tu ta ve hiti chun hong jam nei le luna chun attack a handball ki win hi cha chun mi khada ki su ki ne chun le ma chun apo win treatment a ball win hoite na jenove Captain pa chun mi chwa chu ki ho pi in hi chilai le ba hin nimei chapang khat doctor ho sang khal kya khat o me tina saye mi join jong hi chinu chu luna kiti chila ama khom na chu luna water chu na hin da du he tina saye doctor jan in jong storage room a chu data ho gala ading in asayin captain pa chu na ke ho to nin ama jong data la ding chu na ga che tai ai la amun joga dhun lew ama ni masang chun mi ani che in data ho chu delete ani ban bol kam tai alang khat na amho team member la rio kitipa chu company dang khat to hin hi chuna ki gu ho ke ye khano kama jana sayin sample chu kamutai ka hin pu de tai tin na saye chipeta chun doctor jan nong chohngin rio kitipa chu hong pho in ipidanga nang hi ta chu thil na tu man pu gu nam tin na saye hitia khe hon lai peta chun luna kitinong chu hong wa lu ta ne le rio chun me pum ke la den luna chu kap tin na kap yeng tai chen Dr. Jen chun rio cho khamin luna chu control da ngai tu tai chen Dr. Jen chun luna water kha cha pe nei le chi pe ta chun rio ki pa chun ame pumin hi chi luna water chu han kap ke nei la tui chu luna chunga chun aban chu gam tai ai la hi chi tui chun luna ki su khan ho amaha ho chu asudamin luna yong adamin hi chun na podo pai pai tai chui nam hon jong luna water na tha thelo chile amon jong luna tha thelo hi an hedo tawin chule luna bo chun luna water manji bo he ti chum hon hen hedo tawe eti chun luna mading a hin ngai tu tawin luna water chu mun khana koiding luna chun hong kila te nga ile get kot chu kha khum ding kin hong ke we chule luna chu midang in a tham thei pun Dr. Jen mama bo chuna ke ho pi te hi chun Dr. Jen chun luna chu control ding na sei tawe alang khana rayo ki payong chu mi to chuna ki hovin aplan no chu helding in na ki howe chule khan ho chun hilai chunga mi umjo si chu ban thai nang capsule chu hin join nang get number 7 langa hungin tin han bai thawe chuna man jong capsule ho cha join a pod do ta na hi alang khana luna in attack a ball pa ki jen pa chun hi tho jo chi chu za su ke in ama jong hong ki thau do en aloi ho se pi de ti ta hong do ta na hi le rayo to chuna ke tu chen hune chin rayo chun hi chipa chu me pumina ka bi pai pai tai alang khana luna yong chu luna water ke la ading chu hong lai du tai hi che luna water chu Dr. Jen chuna choi na hi ai la thang kam hi jiu chun khanun jong an khet paden jam da ti nei le akeng chu ko ta chuna che be ta we chin Dr. Jen chun luna minta chon he do tai angonga chun luna 073 gi sune luna jong o dan pha chun azo zonan tha jong nei ta pon ko chon hen hong ta win luna chola do ta we alang khana rio ki tipa chu control room nang chuna ga che in system yo si chu shut down ga bole jipeta chun lai ho hong thi pha chun luna yong chong ki tamin hong jam do ta nei le Dr. Jen in jong luna nung cha del tai Dr. Jen chun luna nung cha zui ta nei la om no mon chu aga zui du tai chule lim mu in hi cha chun au nu lim yong cha mu ta nei luna chun Dr. Jen jong he kha hi chija chu Dr. Jen hi ma cha lo ji lo hi alang khana group member no me khat chun a free sunga cha gong in nei le he cha chun rio ina tha pa chu aga mu do tai chun aga na thei pen in captain pa cha sei pin chile rio ong chom ta poi tin na sei ta nei le captain pa chun rio hin mio sia su si na aloi ho tha hi ong chan he do tai alang khana control room chun rio cho ki selin aloi khat cho hongin control room chu sim phade hong ti pha chona ma ong apod den aloi pa cha keng ka pin hi chun hong ki del hon tai
azo nan rio chun aloi pa chu ka min hi la capsule choi chu tula chun kitang line luna water chu azain aloi pa chu chun infected hi in hila chun pai pai ta ni alang khana Dr. Jen chun hard disk khat ahin muin amanjong hi chu aven nei le au ho hin mihim chunga hi chi luna water hi tesa bol ju chu ahin mudoi chule hi chi tesi chun me som sigi le ni in thina to tan a chain an luna wang chu wang set pi na hingna ne chule au nu in video asiam chu amu ki in au nu na cheina chun hi chi tesi lam kai hule senior scientist ho in mihim chunga test bol dinga for sai bol sa jiwa ka bol hi ti na se iji yo chun Dr. Jen chun luna water khat chon la in luna ki su khan ho chu ajen dam te ichi peta chun a team member ho khat chun an su do honin ichi pa chun luna chu kap de ti tai a hin la Dr. Jen chun a kham cha he yenge chun captain Han ki ti pa chun luna to Dr. Jen chu lab langa hunding in thupi a hin nei tai alang khana Dr. nu me khat nu yang chu room khat na hin me tam ta thi ki koi ho chu ka su do e amazon atia je besen hiti chun kitim jol wena chuti pen jing ta ne le chi pe ta chun captain pa ong chong thai lu ne chui nam hon luna water hi mi ma test ki boji hi ti chu hin hedo che che ta ve alang khana rio chun control center de chun ventilation ho hi on a bol so ke in luna water hi ahung lun luna the ding in a bol ta nahi chujawin amayong luna to Dr. Jen horen pod do tai Captain pa jong control center chu hung lut nei le aloi pa ke tha chamu phani na man jong rio chu gen moji chun rio chin lang sa del tai hiti chun rio ki ti pa de chun mun khana nung ki sudo honin hong ki del hon ta nahi Captain pa chun rio chu tha de pha chun rio chu ki le min aja da sei ta nai le chi pe ta chun a device a kon chun message hong che ne ji chun ma jong jam no de ngai tu na jam ta ne le mun khana ga jam du din hi cha chun luna water chu achunga chun achu in infected hi pai pai tai alang khana Dr. Jen chun aloi te ni ko ma chilai muna hi mihim ki te ji he ti chon sei do in chule government in hi chi secret na koi chu ain he do tai hi chi pe ta chun captain pa chu hungin mio sin hilai muni da tha ngai tai chu do wa hi le luna water in ei tha gam do tai ti Dr. Jen jong infected hi pha chun amazon lab khana chun kot ga ki kam khom tai ain la hung kha do le ma cha ti pun aloi nu jun ani jene aloi Dr. nu chun luna aku na chu aloi nu hani jandam hi hichi luna water hi virus banga khang hi wanga chu hichi luna hin ama hin hichi luna water hi control zawa chule athi sanin na zo hi hiti chun captain pa to Mr. Kim Yong Chong kheu hon ta ne le Mr. Kim chun luna ong chun na hin puido he tinan sei ain la Dr. Jen chun mi thu sayong ta san tapon luna cha lung se in le se chunga ki pui kin nang hi le experiment bol na hita cha su gan the ki do hitina lung si le yeng hiji chun ISPR kiti International Space Agency mun thasung ma ma chu hinda la de ti chuti henang le luna hi ahin khong ki hu do thei pending nom no sa pen de ti join luna chun get number 7 chen chu hen pui do ta ve chule hecha chun rayo kiti paung chu aning na la yen hila chun anum na la ye hiti chun achi sa kum nga sunga thil su chu ong ki phung do e luna water hi space sunga alu dim pha na hi mi pi tam tai hung za ma hi we hi chu miss wai older na chu rio hi ta loi ho hin hi chi hung jam si chi sa ban tha su ke hi hitia chi so hong ki be sa zo zo chun am hom no yong chu tu ya dim tan pha jong nei ta ko be chuin khat pa chun pisar chan ki la do en rio chu ka bi tai chile rio jong ama cha hin le kap kinin ama ngoti pai pai ta nei am ho jong chamber la chuna lu ta ve nei le chamber chu asunga konin ko ki kam thei te poi chuin captain pa chong do ki nin hi chamber ko chu pamna konin a kha in ama ki pe do tai captain pan jong Dr. Jen ko ma hi chi luna chu na chi chena na ki pui ding hoi ta ni vet call de tin na ki vai hla hone heti chun khat hon jong space chu ki wan zo zo chun luna cho hol mo ta ve ahin la luna chu na space suit chu an ki suit hla a pamna ni pot do hi thilkidang ta khat chu luna chu space suit zawlwa jong thasunga chu nom ta hla thei hitai cham khat javin space station chu tuin an phut chemin hi cha chun captain pang jo hong len do thai chuin luna cho ka che in captain pa ko ma chun achanu si ka cho ka pi cham khat javin hung hu do adeu spacecraft jong cho hong thung tan am hong ke pa the yeng win hiti chun athu sim jong hong ki chai pai pai ta na hi hello viewers ho abon chan hin ve jin ki pa thu kan chain aban video a ki mu ki ka di bin ani dam sel che ta bin bye bye